početak ljetnog programa Quirinus radija i to na izuzetan način, kišovito jutro. Eto, poklopilo se, no evo, već se polako kiša smiruje, onako kako je jutro spadala negdje oko 5 kada se programska ekipa koja je jutro s vama otprilike buri kada radi od 6 44 kunas, please, step back! Kako će trebati čanac da poslan, no srećom neće. Djevojke u ljetnim haljinama moj. U prostorima Sisačko-moslavačkim niko drva ni izljevanja rijeka, ali je toplo. Ako se spremate na posla, Ursus Galacticus. Šta grizli? Samo 5 kuna do Zagreba. Samo 5 kuna do Zagreba. O temperaturama i o prognozama prognostičar u Hrvatskoj nešto malo kasnije. Stjepan Mone u režiji, Karmen Balunda u studiju, od 9.1.7 frekvencije, ovaj Quirinus.